abo kuba nkabuza tukashaka kitwino rwiza hanza kuyamizo nkasunore kagera nguyo kagera muno mbeni mangu yo RSF aho kuba byaha bukibu twashikora ijo kanene bayora mechupa zikanzira nkatanzi na tanzi so Ruth wagira umugisha kugira ngo nanda kutoreka ikiyagura mu ndarubizo katugambe nawe turebe. Hello Ruth Anji mujuzi na charte ori rota Ruth ndingeje mwenje mpa turi aho mbara bwashesha kurunshano kwisingiro hatwashemera munonga kwenda kutunge bukuruga harwizi oro rwakagira yes Ejinjiro nayo bwasheshaje binde kwaturine na kagera kagera no manya okwe kushika yiko je Uganda erazira heishi ningashi erazira kimwe omuboda Kagate eri aha boda ya Uganda na Tanzania kandi Kagate nemwe umurefata wa musanso eziri gukora isinjiro so ati washika aha Kagera umutawuni kanso ya Kagera nerebera kimwe umutawuni kanso mbwenu batwirena na Kagera abantu batawuni kanso ya Kagate onka washika ho mujuru hati ejesha hano hura ushoni abo kuba n'ushoti bote bageraho kunago kasoro ningashi tingomanya tawuni kanso kubyagenze obate kurundana kasoro babantu bakashitama no bakateka teka abantu bakashitama bagira ukagera reka tujindre dumping site. That is annoying. It is so annoying. It's so annoying. Habo kubani banaga mu kasoro directed nangwa tuye kugira ngo bagena ngo mu rubasho nufite umuntu nejane cyo kasoro agishikamo ngo ngamizi gagitware abo kubani bagireba bikagera mwese mugagenda mbwenu shana badinagamu ngamizi gagitware so muri Kagate nuko kiri ni kishaka umunonga ngo kumara ibintu mukirebaho kasoro yizire yo mu mushare kuba kiri hino no mugera yo mu Kagera heni ribur hamwe kicare cy'intu ngana kirebere bona hadamu damu yenye amashanyarazi hamwe amashanyarazi yaho Kagera washika atume kibategire kugira ngo kigume kikwate ibintu kitakata aho muryaga mwiza bakuyabo amashanyarazi ni kikwata gasasoro konka washika ho kareka sosire cy'uru kukwata norebera kimwe abantu tubamize abantu nabina hago kube cyomani kikwata umwe byomani biye kwata umwe bavuga no buzubu hago akasosiro y'abantu ababarukunaga benu hizere habaho z'umuntu habaho abantu bayikoramo murimo babebende ibo mugwani wawe mari kugira ngo areka tutanje kwihaho kasosirege ngo isonga ngamizi n'amarenga kandi nigagenda iyo banagire mu bagagira konga badangwe siriya nkunguwe geri wo mu rubaju hatikihemo konga nayo yongiringe baremere abo kuba baremba ko zengaro zabo yashange yabarema ni nyinshi kandi atezure ryo neza kugwa njibanzi manisa ngo je ituriyo mturebo mu rubaju neza kugendera mu kimwe Kagera. Okay. Nkile kamu samu ya juno meya wa town council. Ngashero sisi. Yes. Samu bajuma adivere mbonga town council sente tabazi. Sente tabazi ezogura nkebe ebinanke hango bya bine hango byo kunaga mukatuso kandi tubine na motoka. Then solution Then solution and the Atringa handicap ministry na ministry tekana kireni. Kancha bangu turebe. Tukumanisa ine immediate solution hat. Solution Kagera. Sana tubirebe. Solution Kagera. So Kancha bangu tukurebe ori kuganira nabahanshongeje mwana mama. Kareba. Kareba mama.
porogaramu simuka kandi akana kashoshereje akatukuza umufurudi tukashangayo abantu deni bakagira batugambira ashonga zitari zimwe na zimwe iri zoba turi muri Kikagate town council ya Kikagate iriyo mu border ya Uganda na Tanzania minaha omukuru amazina garasaba amazina ni wanyita Mujimara Sensio kandi chairman wa Mujimara Sensio Foundation ati no mukuru mbije amazina na wanyita Samu yaje mwagamba no ukora meya wa Kikagate town council turi muri Kikagate town council kandi turi ahansharo ya Uganda na Tanzania kuko n'abagambye wehireho Kikagate kubata mu council omuri Sinjiro kandi aha border ya Uganda na Tanzania Kikagate jimwe kurabwamo umugera gwitu obwa Kagera twena ntujimanya abo kuba no mugera muringwa mnonga kandi Uganda ine bintu binge bizene hamwe kagasomya Uganda na mnonga omyisinjiro konkeri zoba twagika muri Kikagate kandi twashanga emirimo y'umuntu eriyo neza kushisha umugera gwa Kagera umurimo ejo harimo kunaga hihi Kagera kujinaga buhi Kasasuru twashanga Kasasuru ishikire munonga nabone mu Kagera so nico twashara muntu etaba kuraba batugambire bashobore ahanshongeji kandi turebe necyaza kuba kugira ngo Kasasuru ejo ecindere etakatwitira umugera wa Kagera akatubanze na meya twakwakira ubundi meya muza kushobora shana sebo cyane gire Kasasuru yegekanya umusoro ya Kikagate town council cyane siri Kasasuru kanya lack of funds bakire town council Kikagate town council yabansya yaba entity egombore kuri y'ibintu sente nyinji za kwemeza gireberera bacaraho bagita Kikagate sub county Kikagate town council ka entity funds zitutunga za banki nitu collecting akasenta collecting to making sure mtu akakozesa okari kandi Kasasuru kwajiro kutwingana akasenta kutunga kabanza kaza Kampala mu consolidated fund kaza kugaruka kiba kitwireka 2 months nango kwezi kumwe n'icweka kugaruka kutunga kasenta kuko imiti twaza kutunga kasenta tukakozesa kokukari tugeza kuyora Kasasuru nambone izoberi twitwatwine town council kuri abo twayora Kasasuru abo kwatwina kasenta kaca kutwine kwaza katukozese kuyora town council umuriye cyo niho Mujimari Asensio yatwegitiraho nawe akabasa kuhereza umuzizi mwe nawe ni musima abo kwiza kugira ngo twakwatanisa nawe twakendeza Kasasuru mu town council number 2 entity abo kubansya nanga town council kubansya twine tipa ya kwasa twatero kuyora kukayorera Kasasuru abo kuza kuyora Kasasuru tubanza twapangisa motoka kandi tukwasa kugira ngo akorera Kasasuru botine sente ngo mushashure tubanza twatunga sente tupangisa motoka tuhereza abana na niteka twe kwatira mu Kasasuru yagereta yakene umuryecu niyo kashitamana kanso yanjye kandi niyo kamera Kikagate kanso nahandikira minister wa ruko government niba arazira mu office kandi no mu ministry nahandikira minister wa ruko government umwanya abona rafanye mangizi nateka yebara yukushangwa yokuyora ku Kasasuru hamwe na motoka yacu kuko mu ryecu kine kibangarukiremo na nyunstegerize yo kunkwatiraho tukatunga tipejo tukatunga tractor obuhereza tukayora Kasasuru tukisendeza umubanga ecyakashatu Kasasuru nanyoni ndiwe munashishumira umugero gwito gwa Kagera abo kuba abantu abinje bwo kuba kuremwa bagitware cyo Kasasuru baginaga umumizi gi amiza gompaho gasisikara n'abantu bihamu oburwiri mwe ningira ngo nico kimwe ugabo kugira ngo tukatera umuranga twatera government yito ngi ya NRM twatanisa nabebembezo bitu abahiguru na president Museveni n'abantu ba parliament rero twena karidas twashaba kugira ngo bakatkorera amuzi maronji bagatapinga kuruga amugera twari bakagera ningira ngo project yo kuyokwa abantu bakatunga mizi maronji
abantu bakatunga amizi go kunywa gabonera go kozesa n'indwara mu bantu zikabasa kucendera so meya maze ahanshunga y'amizi gakagera project yari yeza kutunda na bana barana yantonde still kunogera mukagera yagiye koma abo bikora bita abantu amizi agatuba kwenda giha akuba mbaranza gapima bareka kagera ile capacity y'ukurwamo amizi. So that means that tunjire water project ati nca karen tuzakwetaga kwihanga cyinje. That is why imakabe bembezi nyine kudi protecting nyenca karen abana banyu bagire cyane mwaza gukora kimwenda kugikumva ntanamwe babagire eto okutwenda tukumeka sasa nanka kagereji no kumeka nyamushwa kasasiro tubagaka kunaga kasasiro mu muziki no kumeka ngashwa ngo twateraga buntu muranga yatwatiraho yatereze enough funds kureba ngo twayora kasasiro kandi twarwanisa abantu abakunaga kasasiro mu nyanja tubagaka kunaga icyo kituyambi kura ngo twaprotectinga inyanja yitu kandi twatunga mu namizi marungi abwari n'abakorera. Okay, baremeya kanze umwana mujuni uko mwisinjiro kumukugamba kagera iwe ko mwisinjiro nicyo cyo kwije umuco ninga nicyo cyo kubasa gushobora kagera riva kagera komera ubutumanye ukora muri Sinjiro South East nano mugira nkangu munonga tuno projects nje eziryakorerwaho wareba nka project y'amashanyarazi bakozireho ekushoza amashanyarazi yakumwana 14 megawatts kandi haruna project nje bari yakuplanninga kukongeraho y'amashanyarazi yakujumba itari yakare twine project ya Sogea ya mizi amikwe kusupplyinga amizi akuza Mbarara Lyantona n'ibindi bicweka kandi Sinjiro South amina ni Sinjiro Yona district n'amasiko mu phase 2 ngo kuba turaganise tuzakufuna project ya mizi sinabo cyo bakagera n'ikintu cyangwa umunonga kandi project ya mani munonga kubo kwayo mbenu kwita abagisinjiro za kugiganyura mu munonga bizoba watandukaho initiative yo kukirininga ninga kuboneza bibakagera atagira ikintu cyo nka cyone cyagishikaho kasesore yagizamo kudi protecting none ikintu cyo wacukorera izoba ninga neza kutugumiza mwenda kutugumiza mu mutani mwenda kutukora mutacyangwa nk'abanyasinjiro itwe nk'abanyasinjiro kandi abari kundi hanga ryabo tureba mwako kuba notambura ushanga ine bitu yo kwanore mutambura nto kurebere ibintu byinshi so nyen kandi intamburo muri kikagati yitu egina shanka sasiro ya mwene ka yatankukanya kana bo namanimura numbigambo age project program yetu atandika rizo atkuja twagitankeza kansa kujikomye rizoba kyo abantu nibaraganisa nsakurya ngo kutokwasa kongera mamani niyo cyamani kuko ya kigamba mbu bakashaba motoka zo kwasa kuyamba kushomba kasasireji na nyongeraho muranga kugira kibo kubasa kuyija bakashiteka mu ubwira tukafuneze motoka sikagumaniza tuyamba tuje gukora nkabunji bwansi kabasa kurya nko kutokubasa kuceniza kasasireji abo kwamira kasasiro ke kuje kazo mizo ushanga no cyatubere kizibu nk'abantu abakosa mizaga kandi nka project nazo kwirukanje ezikore bwa mizaga atwara nkati nko buvera muba kunago mizi kati bwabagiro mutaba inzeze kweruka ezikora amashanyarazi muza kushanga mashini zafa kana amashanyarazi tukabe ntufuna kuruganya mugera gwitogo naho gatachi basa kushoboraho kandi n'ikindi warebana n'ibisasi bakunagama ko atujyana nagamo vera bwonka ushanga umujyayiza kweyamba yanago mwizi kana miza gujigana n'abantu bagataha bagatwaro wabo baganywa nkati washanga kuzembera keje no kushangira abantu bakosa mizago kano shango muti yarwara ikikureta ramizige bwaba mabi. Okay, akanga hata meya maybe umwami meya watungira ho kwitombita ninga shobantu bakakujaho bakakugira twino bumwire tukabwetegereze kongamsteka mu rwanda nibo bundi buremezi bwo yes mugera gutugwa kagera amiza ako abantu bakozesa hati namizi gatabunye ukurujyo kuba kunamizi kuba kunagamo nakasasiro kandi abantu bakozesa abantu twakabara kurwara nibarwara kandi batugambira kuko tuwahiriza amarwaro bwite kugira ngo batunga ubuyambi bwo kuragara konkrete ni n'amasikongo project ya mizi gisinzwe ko yakugwira abantu bakatunga mizi gabonira
icyeco n'inzu cyasako cyane cyane mbere umunonga meya plane y'imwategera kugira ngo abantu bakunse ikintu cyabo bakunse kagera yabo bagikume bagirebe ke yabo umuntu yanaza kunagamo kavera kuve yaye kanga icyo tubemo tukikora n'abaherese kugeza kushemesa abantu tukurabira kugira ngo tubabate barekera uko kongera mu guteka mu kasasiro kugeza uko bashemesa kugira ngo kasasiro batakayagiteka konka no munye by'abantu nibanga konka umuntu agira atekera reka muyaje batayagiteka kandi nyina masiko ngo town council kutokuyitunga fandi sinangashi akasente ka budget kitwo twakwiyongera tukarwanisa kasasiro igigo na munonga problem no kugira ngo akasente kaca kutwatunga kabanza kaza mu consolidated fund kazayo kaza kugaruka still ukwezi kwawo kaza kugaruka ni ukwezi kumwe n'icweka mezaje kandi kija tukakorecting kunka kija atiteka kasasiro ya emazira meza bituma kugihamu muza kugihamu akasente karikachi ibura kwamo niyo problem so nyina masiko kutwakutungo ubuyami batwateraho muto kankezo zija bitubasa kureba murazimo kasasiro twakicengeza okay umwana umujoni tw'abantu twendera town council barasa kugihamageza kuba ngo umuntu kurebera hari ubasa kugihamageza town council kureba cyakabiri umuntu mu isingiro ningo mu kigagato tuwatubere kagera akoreki umwebembezi wo wahansi nka erosivan akoreki kurenda kajereje nyina kubaza kwebaza town council aho kujya nabone bakosa mani macyagi bakuba bini kuramba basa kucendeza kasasiro aho kandi ranke town ni town kubera business manisa mu businesses nyingi abantu nibanage ayibashampa kasipona council neija egezo kujambe cyendeze kasasiro kanku yakigambe meya mutuba kujimaramu abakasente kacho kanyo kingwasa kushaba council kiwo kubasa kutekosa mu provisions in dustbins kiwo kwasa kufuna za dustbin bakazihereza abantu na munonga nkemyanye kubera bize munonga rero bakabasa kurambuka sasire ejo tibabasa kujinaga ibashanga bajinago mu dustbin ejo rero motoka babafune motoka ikije kapacha kasasire kujije umwanya gumu onkatu wota kozine kecho za kushanga umuntu waiza kumwici yanywa yanaga yashanga ayanaga yanago mu frejo ni gutwara mizi ayigwa yene no kushangira amizi bakuzankai umurikagira yitweje kandi kindi kinkushaba batakani bashaba nabo bine kwekunda nk'abantu bakamanya omugasho gwa mizi niguha kajani bayamba cyangwa no gwiro gwinji kitu sinyo nchira kutegwe cyanda kandi kutegwe cyanda oshanga kajirejo niyo yonke kubasa kutwera bya mutwafuna mizi saba nabo bine kwekunda bakamanya mukagira ni bayamba batakamanya banaga mu ibisasiro bakigenderire ikindi kinkushaba kanso ntumana naza kwa riteka iri kuma kajereje nibashaka kwasa kuteka munamwe ekiragiro cyo munkora bakateka imbere yo kugira ngo barashanganaga kasasiro muri kagera baze kumusiba ako kuteka mu kigamo kecho kuteka mu ejo mwini teka ko kuiteka ushango umuntu wenyine yakunaga kasona amaza yatina konkana mamtari iteka na wanumira na faji nagayo kandi kinde kinkushabanisha ba na sensitization nayo nishonga nkuru kugira abantu babegese omugasho gwa kagera kajya ne tuyamba ki kajya ne yambo hakani kajya ne retanta sachi ejo batabase kuteka mu ebizinda binyinga bakete mishomo yo kujya base kushomesa abantu umuntu no mutajyaho atakumanya no mugasho gwa kagera wina mamu weka stata hamizi cyao ngata kumanya mkia tahamizi ngari mwe birofa naza kurara sinacho nishaka kwasa kuchikora nchibasa kuyambaho kura mtu acendeza ebisasiro kana no contaminating amizige tugakajera meya twantwera akampera umuntu waja we sentenage kunkana zo gurabya dustbin nazo zabura mutari kanso yone ati dustbin zezo zo kureba umuntu no wagura bwa dustbin zigura buki ukujye kunagambira ngo sentene zigaruka Kampala zimara ya meza ati dustbin ezo zaziri ahantu aho ntaba habire kubi munonga twaza kuziyaho umuriye tukashaba abita b'amashanyarazi abapaka toza batukorire dustbins kuba tukorire baje kuturetera baturetera bihango munonga bitakusiturwa kandi in our budget tukaba tutinemo
sente zo kubireberera so tuyikirizana twagira ngo uko amushanje budget y'iturundi zo kora 25-26 tutekemo akasente ko kugira ngo dustbin zebye bihangwe by'abatukira turi ngo twabitekamo umusentazi n'imyanya tukagironda tureka ngo twabitekamo umusentazi akasasiro kwerazebu turi ngo twabibasa kubisitura tukabitwara umwanya gwo kubitekamo ecyahamuhe kabimisha aba kwatanise n'abimizo batayibanye ekitongore cyanemo kubasa kwija bakatwatiraho mu ryiki umuco kushomesa ibyo buhangwa bakija bakashomesa ubuhangwa bwite bwa Kagera no kushimikwa tugireberera bakija bakazahagura undi tukakwatanisa nabo tukarango twashomesa abantu bitu program simuka n'abantu rusi mwamanya kandi nanyine umwami w'umujunimara sesiyo wa Maru Foundation na meya n'ingashero Sisiri wa Chikagate Town Council muri Chikagate ahaboda kandi tugamba ahanshonga za Kagera babare mnonga Ruth no wamanya kandi twire no chikora na hatu wagarika wachikora babare kutaya isaba kurabo bakabasa koraho some sensitization abkwate na river Kagera kandi nangwa tubayegesa bo kwebonka koreka na nabandi abenda mezi go kurinda ngira ngo mbase kuchikora muteko mbuteka abo kuba turiyo ntwesisira nyencha kare basakurara yabambi abana bita buturasijeting babomba kushangachi but the truth is ngo munya Uganda umutogubire muhango obiro wo korere ryo washanga utariho nyencha kare ntorora twine okwerarisharira kwa manu mnonga bwene akire ko kakatsigire mujuruzo no shakuncereza mbase kushaba ngo tuzomuka humure kuturagara cyaha tuje n'empapura z'amakuru abo kuba twine n'abagenyi bita twenda kutara isa so katuzomuka humure mu mwana witu